Iran si ma'am chen khang bere ngasi dege numini humni mang de tawrai ni tang tare ni pan dege haurak pani do tang trying thui de relatively cool loigre asi aikoina conflict community ki basis the conflict hek thong ge tawje khoi gi lepak se si satna bim lebo ungkhatla sum leje personal kitang khanar ko so tak incident ma cham de jo heta paktak na taw se sigi both koi long term communal ideology se defeat tawraga di yaroi basic political grievances laiba ya ama laiba ya du heta communal gi len se yenga heta tawba masi ekoi gi amna chawa india bele pak se communalism je koi khang le rabudine do hindu muslim ade caste marak te khana du mana koi manipur se over communal ideology jam normalized of salary do luckily handa ki sida koi na yamna nungai ba hai tare koi gi tangkhul gi ga kuki gi mla singa una da naga wari sa da na santai na bohonaris asi mature political culture amagi sign ne basis so mamang thoki da koi jing am hogri ne ba sigi culture je koi da wat khibne ba mi gi third gi ko aregi individual natte communal on thoke tor ko moina thing in na moina leadership in chalaga aduna differencing se kamaina democratically resolve to bugi yabai process ama koi elected members in the tore se yam thagan asigi se mature political culture ni adu laibak thibadi haukiba koi gi May tang home 2023 they told us she maturity say koi political class no moina dum hen mai susan na tawgi poram yaw se miam da sumase koi khena base ubiyo base sigi poche hojik laiba lehori ba koi gi mla singsina su sumaina wari sarga tawri se threaten ga tawraga wari sarndab na taw Sigi litan gi the utliba mogi maturity political leaders amoina tawhom thokpa civil society na tawhom thokpa asigi maturity se hojik manipur gi crisis da sumasi utpa mathau tai leidiba different political leaders singsina unaraga wari watai sabagi mathau tai atsima number 1 ain haijin second na thoi bi irang se photo da kai da provoke to na nongoi paraga group tawri se Masi state na ne koi mamang gi 2023 gi me de tholok ki so dom masi control to the vida thambagi hebe se sigi mami mache dam sudum taiba unfortunately ai koi gi suspension of operation lai re haire ga kamai to na sigi pai thong chi me si accountability ma fix to wo chungani aduga arjan to na yum mai tha na ko to se phana yare ha ga su masi koi gi law na yade lai pak na yade haibuduma Akoi utpa mathau tai aduna I appeal to the government akoi new government ama lai se makoi da aina appeal to janing base make the culprit accountable logi magi tophom thopodo action lokhalaga masi normalize to hon bigano nongoi paraga kocha chatpa se amase state ki lairiba army natraga crpf bsf natraga police moi natana atopa kanguna sumaina phone na satpase masi normal ohen magi culture am leise masi thingba mathau yamna tai aduna security forces singi leiriba mayam sina makoi gi presence ta mai sakpo khopase masi accountability ma fix to mathau tai aduna in sarkar su matik saba action lokhana na ba aina appeal tawning bani adugini aina mayam da mayam na tadi koi mp se kemta hierarchy litan gi da kai na ngangna ra phusiya ba aina haisine yenga minadu bo majority ule akoi gi kuki gi kangbu ga tangkhul kangbu ga una dana atopa tangkhul na tabe mla yaw na tawri sumaina akoi gi leiriba figam chi su dialogue mathau tai sida dialogue ta tohon loidogi torpa kangbu do matu akoi na masak khangmam changi mkhoi na tawri maram kari gi na political grievances pin the ba nungai tablo ile na bang aktani aduga madu communal ge lens tawraga all the time tawya madu khoi thingma matok tai amadi logi chanabi gi matung ina sumaina crime to was normalize to the yana re haga to ko yaroi masi sarkar na matik chaba action lokhat kadabani nungai paraga
police adagi army asigi kangmu sin natana atopa na nomai parga hata kocha chatan to gi chana bise state no masi to hondana ba honaga tabni haibu wafam sai thamjani ga asigi ni aina duga handaki session gi ongoing session ji na paw ma tamjani mana koi gi issues aina raise over question khara budi thole adu atopa basic issues hada gi thoke bari shikant da gi kari gi thoiba ma'am se raise tawge na tawne ro laibak thidna koi adjournment sum tawge dina ai se ai gi koi gi party gi list di yaure ai gi I was nominated as one of the speakers akoi gi party gi na nominate tawre ai se wa ngangon handaki session horapadu da ko but unfortunately adjourn tawna nang hauja adu laiba issue sida aina thoglai si session sida economy gi thang ka dawa forest ki kari kara ge ma'am official ma'am unarga che chang khoma ga recess ki matungda pasu to goda issue na kari no kai kai no khara lai ri ko adu ma'am du I nain mathang unarga official unare dagi stakeholder ma'am unar kanda issue si kamai tawne dagi koi gi specific demand on ground lakhine na kari tawba yai ko na khang hai ma'am tana bagi naina lakhina dugi prepare tawre dugi chinau media na so haning ba leiraga di ko adugi soine interaction chambo phangdra naina it's a good step atuni saizi sada su ji tangkhul MLA koki unaidana se mamang tawde bas si tawrong matam aina yam pendri sa dune be hawdagi na politicize tawraga demand and chakaga aina wangang mo di yaw no mo ta kam to oina na ba appeal to ki dim aduna lesson ne se ko in ka do bogi no se du Manipur se communal line do su ai pau de yaw rei ko za to rei ko ai hai sini furuki maming level da oigera individual level da normal grievances pain da khot da objective level da legitimate form da line up tawna ba ngaktina duga communal ge lens to demand di khoi di pibam thokte to di India gi unasu pibam thokte hande lejaba position eduna akhoi mia mitna sing lebam to mai disi amuk kangbu omna vested interest na sigi group ahum anim ka khana laga sona ni ma khana re sona anim khana di ahum thongna yela si gai na traga di hayeng ge na ra ko moi gumoga ani khakang ye na gi ni gai ai sum khalli ko that cannot be ruled out very vested interest can play politics asi level khana halisi su ain khalle batai tarok tadna karai de ukhul sai se tawrai se kari why this doesn't happen in Senapati.